Pui in the Pugin Sangmal test issue, Tinetering and so that Karashure, Seljes unju, 30 consonants, Sabare, Yangshi, 4 vowels, the young Sabare, Tine Karsa, Yatak, Ratak, Latak, the young Sabare, that ring and so Karechangya yin na ta chenjuk na ta chenjuk chu yore shuba imba. There are 10 suffixes. Karegaresana ga, nga, da, na, ba, ma, a, ra, la, sa. Ta nganzungoma chenjuk ga chesabayin. Tine nga yang chesabayin. Tine dayang chesabayin, bayang charsong, mayang charsong, sayang charsong. That ring anso chenjuk na. That perna kadang na ki parla chek mena. If there is no dot between ka, letter ka and na, then these two should be pronounced together. The reason is there is no dot in between ka and na. So it should be pronounced together, ka and na. So how do we pronounce it? Ka, na. Ka, na. Actually, it should be kan. But we don't say kan, we say ka, na, ken, as if there is imaginary tengbo on top of letter ka. So we say ka, na, ken, ka, na, ken. So this should be the rule for suffix na. So we will read ka, na. Actually it should be kan, but we don't say kan, we say ka, na, ken, as if there is vowel dengbo on top of letter ka. So ka, na, ken, ka, na, ken, ka, na, ken. Now we know how to read this. Ra, kata, ka. Adding superscript ra on top of letter ka doesn't make any difference in the pronunciation. Ra, kata, ka yata, we know ka yata kya. Ra, kata, ka yata kya na. Ra, kata, ka yata kya and na. Then we should pronounce it as if there is vowel dengbo on top of ka. So ra, kata, ka yata kya na ken. Ra, kata, ka yata kya na ken. Ra, kata, ka yata kya na ken. Ka ratak hare, ka ratak. Ka ratak, ta, na. When we have suffix na, we have to think that there is imaginary tengbo on top of letter ka. So ka, rata, ta, na, ten. Ka, rata, ta, na, ten. Ka, rata, ta, na, ten. Ka, na, ken. Ka, yata, kya, na, ken. Ka, rata, ta, na, ten. Ka, yata, kare. Tense nangduga. Do you remember? Ka, yata, kya. Kya, na. We have suffix na. So we have to think that there is imaginary tengbo, vowel tengbo on letter ka. Ka, yata, kya, na, ken. Ka, yata, kya, na, ken.
Kha yata kya na ken. Ra gatak ga. Ra gatak ga. Ga yata gya na gen. Ra gata ga. Ga yata gya na gen. Nga na ngen. Nga na ngen. Cha na chen. Think that there is invisible tengbo on top of cha. Cha na chen. Cha na chen. Cha na chen. Ja na jen. Ja na jen. Nya na nyen. Nya na nyen. Nyen is to listen. Verb to listen. Nyen. Ra ta ta ta. If superscript ra is added on letter ka, it doesn't make any difference in the pronunciation. Ra ta 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 na. If we have suffix na, think that there is imaginary tengbo on top of ta. So ra ta 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 na ten. Ra ta 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 na ten. Ra ta 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 na ten. Tha, aspirate. Tha na, we have suffix na. Think that there is imaginary tengbo on vowel tengbo on letter tha. Tha na ten. Tha na ten. Da ratak da. We know da ratak da. Da na den. Da ratak da. Da na ten is the verb to remember. I don't remember. Do you remember? Da rata da na ten is to remember. And in Nepali and in Tibetan, ten is to remember. At the same time, it is to miss your parents. To miss or to verb to remember. We have exactly the same word. 10 is to miss, 10 is to remember. Sa, pa, ta, pa. Pa, we know if we add superscripts sa on top of pa, it doesn't make any change in the pronunciation. Sa, pa, ta, pa, yatak hare. Pa, yatak, you know is pa, yatak, cha, na, and we have suffix na. Think that there is imaginary tengbo on letter pa. So sa pa ta pa yata cha na chen. Sa pa ta pa yata cha na chen. Sa pa ta pa yata cha na chen. Pa rata khare. Tenso nang gitu. Do you remember? Pa rata ta na. The suffix is na. So we have to add imaginary tengbo on letter pa. Pa, rata, ta, na, ten. Pa, rata, ta, na, ten. Ba, lata, khare. Ba, latak, la. La, na, len. Ba, latak, la. La, na, len. Every time you see suffix na, and then every time you see suffix na, imagine that there is invisible vowel tengbo on top of the root letter. Ba, lata, la, na, len. Sa, mata, khare. If we add superscript sa on top of letter ma, it raises the tone. Sa, matak, ma. Sa, matak, ma. Na, men. Sa, matak, ma. Na, men. Sa, matak, ma. Na, men. Men is the word for medicine. Sa, matak, ma. Na, men. Sa, na, chen. Sa,
na, chen. Aspirate. Cha, na, chen. Cha, na, chen. Ja as in ju. Ja, na, jen. Chen, chen, jen. Chen, chen, jen. Sha, na, shen. Sha, na, shen. We have suffix na. So in such case, we have to imagine that there is invisible vowel tengbo on top of the root letter. Sha, na, shen. Sa, low tone, not sa. Sa, na, sen. Not sha, low tone. Sha, na, shen. Not sa, sa, low tone. Sa, na, sen. Ha, not ha. Ha, na, en. Ya, na, yen. Ra, na, ren. La, na, len. La, na, len is a reply, an answer. La, na, len. Sha, na, shen. Sha, na, shen. Sa, ratakare. We know if we add subscribe ratak to sa, it doesn't make any change in the pronunciation. Sa, rata, sa, na, sen. Sa, rata, sa, na, sen. Sa, rata, sa, na, sen. Salata. Salata khare. Tension nagadu. Do you remember? Sa, latak, da. Da, na. The suffix is na. So we have to think that there is imaginary tengbo on top of letter sa. Sa, latak, da, na, den. Sa, latak, da, na, den. Sa, latak, da, na, den. Ha, na, hen. A, na, en. Ga, latak, ga, latak, re. Ga, latak, la. La, na, len. Ba, yatak, re. Ba, yatak, ja. Ja, na, jen. Now if we add superscript sa on letter nya, it raises the tone. So sa, nyatak, nya, na, nyen. 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 Ra, gata, ga, na, gen. Ra, gata, ga, na, gen. Ba, rata, da, na, den. Ba, ratak, da, na, den. Sa, ratak, sa, ratak, sa. Sa, ratak, sa, na, sen. Ra, kata, ka, kayata, kya, na, ken. Sa, kata, ka, kayata, kya, na, ken. So तपाईहरु यो सिकेर चाहिँ मोबाइल अन राखेर तपाईले 3-4 पल्ट सुन्नु भयो भने चाहिँ जा, ना, जेन आफै भन्नु सक्ने हुन्छ। आफै जा, ना सुन्नुबित्तिकै जेन हो भन्नु सक्ने हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 3-4 पल्ट सुन्नु भयो भने चाहिँ जा, ना, जन भन्दैन, जा, ना, जेन। सो एकचोटी फेरि म यसलाई स्पेल गर्दैछु र तपाईहरुले नानीहरुलाई यो भिडियो एकचोटी देखाएर नहेरे तापनि सुनिरहनु पर्छ। 3-4 पल्ट चाहिँ सुनेको हुनुपर्छ। सुन्नु भयो भने चाहिँ जा, ना सुन्नुबित्तिकै जेन भन्नु सक्ने हुन्छ। सो यसमा बानी बसाउनु पर्छ। का, ना, केन, रा, कता, का,
yata kya na ken ka rata ta na ten kha yata kya na ken ra gata ga ga yata kya na gen nga na ngen cha na chen cha na chen ja na jen nya na ngen ra ta 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 na ten tha na ten da rata da na den den माने याता हुनु सा पता पा पा यता चा ना चेन फा रता ठा ना ठेन बा लता ला ना लेन सा मातक मा ना मेन चा ना चेन छा ना चेन जा ना जेन chen chen jen sha na shen sa na sen a na en ya na yen ra na ren la na len len माने जवाब दिनुको जवाब len sha na shen sa rata sa na sen sa latak da na den ha na hen a na en ga latak la na len ba yata ja na jen sa nyatak nya na nyen ra gata ga na gen ba ratak da na den sa ratak sa na sen ra kata ka yatak kya na ken ra sa kata ka yatak kya na ken अनि यसरी तपाईहरुको आफ्नो मान्छे पढ्ने छिमेकी र जसले बुद्ध धर्ममा रुचि राख्नुहुन्छ उनीहरूलाई शेयर गर्नुहोस् ताकि उनीहरूले पनि पछि गएर पुस्तक पढ्न सक्ने भओस् भन्ने विचारले शेयर गरिदिनुहोस् अनि थरिन जिटाला फेपाला थुचेनाङ अनि जेला याङ्केर जेल्यौ थुचेनाङ